Lalela mtanam, lalela mtanam, khuzeka mtanam, lalela mtanam. Ngicela lidalele nani khona ngapho bominenhle liyeke indaba sisingena mphume bantu abamiphile namhlanje nzima. Ngicela lingizwe kahle mankuzi. Basopha mtanam, basopha mtanam, basopha mtanam, basopha mtanam, basopha mtanam, basopha mtanam, basopha mtanam. Asiphakame majida sizizwa yimi umphiliseni khona lapha eTK Studios. Ngithi ayigubhe tsotsi lalela apha majida sithi wothi lonyaka sithi kweza iswana tshitsha khona lapho somntana mfana lalela ngoba kude mkhuza khona lapha into ezenziwa ngabantwana kazichazi. Abadala bayakhala ngento ezenziwa abantwana emakhaya. Kusasa yilokhu, kusasa yilokhu, sithi sikhuze sixwayise. Bejabula kunje bantu bakithi abantu abafana labo namanqulu. Ngikhona lapha bantu bakithi ngiphinde mbize njalo futhi abantu abafana labo Siponothi omanqube bantu bakithi bethi ukuthi hayi umculo waqhubekele phambili bantu bakithi zwala.
layitha khona lapho uSontala sihlala phezu kwelayini mfana sefike sabonga usakhanya swala uzibambe kanjalo Sontala mfana ubabonise ukuthi isiphiwo sila seNgwalathi swala bejabula kunje kuyiChristmas bantu bakithi kwizindawo ngezindawo kwamayaya sisehla siyakhona lesefike endaweni ezifana lasendlinimbili madoda bethu ukuthi hayi uphiliseni uzendayo ingubo laleli faka phesha Sontala mfana mfana bejabula kunje abafana bami uMthabisi nabo Happiness ikhali ingoma kunje kumnandi siduduza lezo zonke indawo ngitsho labalahlekelwayo madoda sithi dudu kumdeni akubathinte mfana ngizilobomvu ukubathi phataphatha kancane mfana ngevokhala abantu bazwisa ukuthi thina kushayela stars siphethele nasi ingoma mfana ukubathi phataphatha bafana ayaya yikho mina ngithi limsothe kancane